Dobro, vi kako ste? Da li ste što uključili Makedoniju? Samo mi da se javim. Da. Kapitančo? Čekaj, ja sam zaboravio da uključiti to. Ne vidim. Sad, moment. Ne sam prekal se. Da, jako loše, bilo da je Čekaj, sad to je. to do mene baš nije na vreme, ja volim kada pada kiša. Tako da to puno pomože meni. Dobre. Dobar dan. Dobar dan, kako ste? To čujem Pidanča. Slušaš li mi? Dobar dan Pidanča, Pidanča inače ima užasno nevreme kod njega juče, tako da sam vidjela te fotografije, onda sam bila malo na vezi da se tešimo i mislim da je ovo dobra priča za tebe. Ne znam koliko vas je tamo dobar dan svima. Pa četvorica još, dvojica će da doći. Ovo predavanje je četvrta stranice, kao Vanja. Jel može mi da isključimo kameru za... Da isključimo? Da, uključite li da isključite? Ne, isključite. Kaži još ti malo ne na Da kaža? Ne, počnemo ošte, ne? Dobro, svako je ovako legitimno je svako je problem. Internet može da izaći kameru, zato što je konkretno meni problem internet, pa ću morati da izaći kameru. Znači, ja sam ušla da vas pozdravim, da se vidimo, da vidim koliko ste rekli danas i onda ću se uključiti ponovo da vas pozdravim na kraju. Jer ja kad vidim da se održi ovo predanje, mislila sam da ću ga održati vani, ali nemoguće ko što pada kiša. Evo se vreme gledam kroz prozor. Ali dobro je još uvijek imam struju, jer ako ne ostane struja, ne ću ja. To tako funkcioniše kad ne nastavim. Uglavnom, ovo je jako bitno od Lenija. On je inače predsjednik Navalnije i oni su pokrenuli jednu veliku priču, ne samo u svom gradu, nego u Makedoniji, vezano za klimatski promet. Tako da u sklopu tog projekta se održavaju različite manifestacije. Jedna od njih jeste kako da se borimo sa klimatskim promjenama. Ne mogu govorim da ćemo se boriti protiv klimatskih promjena, jer je to zaista apsurd. Klimatske promjene su u nas, mi smo obuhvaćeni, tako da je, mislim da je suludo da sada tamo pričamo o tome kako protiv klimatskih promjena. Ono što je najvažnije, ono što sam govorim u svojim tekstima i svih predavanja, je odlično predavanje za srednju školu, ste vidjeli ste samo fotografije, niste mogli da vidite to predavanje u celosti, ali o tom sam pričala koliko je važno da shvatimo da smo mi trenutno svi u tranzitu i kako da klimatske promjene preškavaju i da je ovo predavanje koje se danas organizuje kao što je hipermedijacija, odnosno kako digitalno možemo da očistimo svoje bašte, zapravo je također posljednica klimatskih promjera kod toga. Promjena... Alo, Đo, svaki što da dođe da slušaš jednu predavanje, da smo možete izmijeniti. Da smo mi lično ne sasvim da nekakve institucije, ali oni sastavni deo, naših tehnoloških postignuća. Tako je i hipermedijacija zapravo neophodnost. Ovo ti imamo interesno, to je titul meditacije. Sve stručne stvari, jer mislim da u tuđu pada treba da priča iskreno osoblje, jer je izuzetno cijeli ljudi koji su školovali da priču o hipermedijaciji, ali je jako bitno da se dobije sistema hipermedijacije kako bi došla do autorskog rada. Zapravo, meni nije cilj da ovo pričam danas o nečem što možete sami da spoznate na nekakvim, ne znam, na internetu ili bilo gde, nego je da se vezi do autorskih modela koji mogu da se primene u vašim baštima, jer vaše bašte, radio projekti, imaju ugrađene sisteme očišćenja, takve hipermedijacije. Ali ovdje je jako bitno, ukoliko ste baš ukruženi, ukoliko vaše tlo ne može da podnese onoliko koncentraciju zagađivača, jako je bitno da se vaša bašta izoluje kao sistem, da se sistem hipermedijacije postavi izvan bašte. Zašto? Zato što biljke koje učestvuju upravo su hipermedijaciji su zapravo jestve biljke. Dakle, možete da koristite ne jestve ili jestve biljke, ali princip ovog traga biljke jeste da vi
učinjena Ne, ne pitaju da snijemo, da je mi terenu, zato što naš teren ne poznaje. Sad, hipermedijacija je ugrađena, dakle, hipermedijacija je svuda oko nas. I ovo predavanje u ovom trenutku, kada imamo mnogo strahova, dakle, uzročnika koji utiču na naše strahove, kao što je se dešava veliki rak. I samo mislio o glavi nekakav nuklearni sukob koji može se desiti i najčešće pitanje koje se meni postavlja šta ako se to desi, šta će biti s našim baštom. Znam da postoji rješenje i za naše bašte, tako postoji rješenje za sve. Ovo predavanje će dakle ići tim tokom da ćemo pričati o hipermedijaciji, jer mislim da većina na konsultacijama, odnosno na konsultacijama poznajem da većina uopšte nije upoznata sa tim hipermedijacije, odnosno da postoji veličanstvenost jednog procesa, većina nije upoznata s tim koliko su bitke zapravo te koje mogu da napomenu, ali nešto reći, tu nisu bitke. Dakle, nama ovdje pomožu mikroorganizmi, da se vraćamo na početak nekog mog prvog predavanja koje sam nikada odišala. Kada sam rekla da bi svako od nas trebalo da se pokloni pred jednom bakterijom, jer bakterije su te koje nama omogućavaju da živimo. Osim što hrane biljni su te, dakle, biljka ne može se napraviti bez simbiotskog sistema u okviru samog koreka. Sistem hipermedijacije zapravo čine same biljke. Ja ću sada, evo, meni već pokazuje da je internet loš, pa ću da isključim kameru. Dakle, mi ćemo sada krenuti sa prezentacijom, ali prezentacija i istom da vas upoznam djelimično, dakle, onoliko koliko je vama potrebno da znate, iz nekako je pošte kulture. Sa hipermedijacijom, zato smo došli do onog sistema na kraju koji je zapravo vama bitan. Kako postaviti sistem, to je autostira. Dakle, sistem projektovanja hipermedijacije, odnosno sistema hipermedijacije koji se može postaviti u vašoj bašti, ukoliko je vaša bašta ugrožena. Jer realno je da znam dakle ugroženim iz više strane. Svaka bašta je blizu ili našeg jednog puta, ali kad imate vode, kao što Bujica recimo prešla preko nekoliko bašta, ili se nekakvih regionalnih puta da bi onda vi zapravo imate veliki problem jer vam se teški metali skrivaju u bašti. Radionuklidi su nešto čemu su stalno predloženi i možemo da tvrdimo da postoji ekološka sredina. Evo ja sada, stojeći pred vama, ne mogu da tvrdam realno u potpuno čistim uslovima da je moja hrana ekološki potpuno čista, zato što ne postoji ekološki čista sredina. Postoji samo naša sposobnost, znanje da tu našu hranu očistimo više klima, jer naše su bašte izložene dejstvu, kao što sam rekla, teških metala, jer se to sve skriva stupeva. Zatim, ako koristite mehanikaciju kroz okvene disutne gasove, zatim, radionuklidi, različitih tipa zračenja, zatim, pesticidi, to je nešto što je najveći problem, kao što vidite u samom vrhu, jer ako komšija prska, šta onda radite u tom slučaju? Šta radite ako ne možete da ga opametite, ako ne možete na jedan ubrzan način da skrenete pažnju, da ćete sve to, o čemu govorim, ugraditi u hranidbenu lanac. Mi smo jedna ćelija, ja duboko verujem da je taj biljki jedna ćelija koja je, kako kažem, jedna živa ćelija koja će itekako dati doprinos da se ljudi na neki način osvete zato što postoji mnogo načina da branimo svoje bitke. Nekada su te bitke čak i neodbranjive, kao što vidite imamo nekako naziv puževa. Tada je jako bitno da budemo strpljivi i da radimo ono što možemo, samo ne smemo. Recording in progress. U pravcu same, bilo da li ovo snimamo? Izvini, vidim da je krenuo. Da. Dakle, u pravcu same hemije. Dakle, to je nešto što ne bi trebalo da bude. Kao direktna posljedica industrijske
cenim kada je neko u životu srećom, počarajući neku oblast, ali isto to je nešto što svi mi treba da znamo ako se bavimo ovim poslom. Nagomilavanje otrovnih zagađivača, kao što su teški metali, radioaktivni i organski zagađivači, opterećuje proizvodni kapacitet ekosistema, naše zemljište, učestvalo klima, veže i zadržava štetne materije. Ako unos tih štetnih materija pređe određenu granicu, naša zemlja postaje nama zdravstveni vid. To je najveći problem. Svetske plodne površine se iz dana u dan smanjuju i glad se povećava i sve te katastrofe nastaju zbog ljudskog nevara. Mi smo postali podajući biotop. Mi namećemo ritam života koji ova planeta ne može da podnese. Saniranje kontaminiranog zemljišta se može raditi na više načina. Dakle, postoji fizičko-hemijsko saniranje zemljišta. Fizičko saniranje, odnosno fizička sanacija se može raditi na sledeći način. Ako se recimo desi kontaminacija pesticidima vašeg zemljišta, fizički je potrebno to zemljište pokupiti, dakle skinuti svoje zemljišta, spakovati ga, prebaciti ga na neko drugo mesto gde će se pakovati i na taj način ukloniti. Ali pitanje je sada koliko je zapravo sve to prihvatljivo, zato što kako zemljište, kada bi se naruši njihovo polje, zato što ništa uopšte nije prihvatljivo za prirodu. Zato se širom sveta sam pokušala da nađe idealno rešenje, odnosno ekološko prihvatljivo rešenje za rešavanje zagađajućeg konflikta, kao što to mi tražimo. Dakle, ja stalno pravim po tim rešenjima, jer kada su pitanje projektovine biobaštin, tu ja polazim od toga da ste mi upušeni. Kao što sam rekla, samo ne postoji ne postoji samo način da mi očistimo naše biljke, dakle da te biljke budu maksimalno prihvatljive za naš izgled. Tako da, uzimajući u obzir sve te teme, provanja, dakle sve ono što je u našem izvešću, kako je izložen naš bašt, vi imate ugrađeno unutar bašte sisteme supervijacije. Tako da su naučnici zapravo došli, odnosno da malo zelotnosti rešenja, ali moram da kažem da sve ima svoju manu i da zaista ne postoji idealan sistem čišćenja, osim što ćemo reći da je supervijacija zapravo jedan ekološki prihvatljiv način čišćenja koji kako ima neke koje nedostatke. Takve konceptualne metode su iskopavanje, odnosno ispumpavanje vode, ako imate zagađenu vodu, ona se ispumpava i to se odvozi na neku drugu lokaciju na kojoj se na to zemljište ili voda naknadno fizički izoluje odlaganjem u nekog bača ili se zakopala u tu delove zemljišta. Ovo je vrlo skupa metoda i nije prihvatljiva kada su pitanje velike površine. Takođe se radi hemijsko saniranje zagađenih zemljišta koje je apsolutno ekološki neprihvatljivo, ali se radi, za mene je to apsurd, jer se to radi in situ, dakle na mestu nastanka, gde se temelje na efektivnim procesima koji vama trenutno nisu bitni, osim ako se bavite hemijom, kao što je stabilizacija, solidifikacija, oksidacija i tako dalje. Nebitno ja volim hemiju, pa se time bavim, ali je bitno da znate da se i tako nešto radi kada se desi zagađenje, recimo neke površine, ali to je potpuno neprihvatljivo zato što je pitanje, mislim, hemijom, uništiti hemiju je za mene neprihvatljiv proces. Ono o čemu mi zapravo sad treba pričamo jeste upravo diferencijacija, imamo naredni par, diferencijacija jeste način borbe za čišćenje zagađenih površina putem biljaka. Pitanje je vrlo složen sistem, ali ja sam ga pojednostavila pre svega sebi, jer se diferencijacijom bavim više od 15 godina, dakle diferencijacija sam počela i pre nego što sam imala svoju baštu, zato što je ona meni bila vrlo važna kao fenomen, kao nešto što se dešavalo, dakle ako su Černobil čistili diferencijacijom, to
je bio jedan trag koji sam ja pratila, dalje, naravno pratila. I komunikaciju međusobno i znana preko istraživanja, naravno, dovelo na kraju krajeva do samog procesa hipermedijacije. I onda kada sam ušla u sistem hipermedijacije, kada sam shvatila da sposobnost birati, onda je meni zaista sve to posluženo na kraju, mislim, bitne su ta bića, to su biće koje su premudrost ovog sveta. I meni je sve bilo jasno da kada pustimo biti da brinu i o sebi i o nama, one će zaista da brinu. I u jednu neku ruku ovo predavanje treba svima vam da ne jasnu poruku da vi brinete puno i zabrinite nad bitama, da shvatili prijatelja koji su zapravo moćni od vas. Dakle, njima je smešna vaša briga. Sam pojem hipermedijacija je nastao, što se tiče samog projekta, nastao je od strane jednog radova u istraživanju na samom učenju, dakle na istraživanju zdravstvene ispravnosti hrane. Tu su definisani, kako on stvari ovdje neodmjerno, prepočivačima od planete, ali on definitivno hipermedijacija obuhvata jesu organski i neodmjerni prepočivači. Hrani je to nešto čemu je izložena svaka naša baština, nismo izloženi. Dakle, naši organizmi i organizmi oko nas. Idemo na naredni slajd. Jako je bitno da znate šta su organski i neorganski prepočivači. Dakle, šta tu spada, jer pazite, ne mora nužno svako od vas zna hemiju, niti da zna ono o čemu ja govorim, ali ja bih znate, mineralno čuti Moje proizvodno. Nešto moje proizvodno. MPK, poznati ureja koja se kupuje, jer ja sam radeći sa bračnom baštinom u kojima je dopušteno da se proizvodnja shvatila da ljudi nemaju pojma šta je zapravo nemaju pojma šta je teški metali, ja sam živa niko sferom kiš. Dakle, ovdje je teški metali su često na i vezano za i smatramo da žele da postave svoje baške u blizini nekih vinograda koji su se izgradili hladnim kamenom, trenutno imaju problem i trenutno moraju pre svega da očiste svoje tlo od bakra, da bi uopšte mogli da proizvode hranu. To je izgleda smrti, jer to je nešto što, znate ono, kažete umre, ne znam se čega umre, a zapravo su teški metali koji se talože. Stavljamo koji je u pitanju za oko peti hladnog praćenja, gdje smo svi izloženi kontinuitetu i zapravo ne možete da kažete da postoji apsolutno jedan čošak ove planete koji nije izložen radijalnim plinima, jer naš to su pesticidi, o pesticidima ćemo dalje biti reći kako oni imaju. Това не е време. Не да се къде. Може да се пускаме.
Sedi ti ugledaj, ja vidim sam, sedi. A što da sedi? Sedi, daj mi, da čeli ti čiti. Sedi ka? Ne sedi da vidim. Da ja šta ne vidim. Horci mi ne vidim, čega mu vidim. Recording in progress. Na taj način, učit će se jedno danje pomoći, tako ugledni sunce, njima su ostali hemikalija koje su unijeli i ona se ugrađuje u tkanu. Nažalost, ona se ugrađuje u tkaninu membrana, baš tako. Iako biste se užalostno kontaktirali, vi ćete dobiti kao što vaš komšija neobziranje užalostno. Zato je važno da imate mogućnost da se zaštiti. Ja se molila od priče šta nije dobro, šta je dobro, što je jednu organsku proizvodnju koja je sertifikovana i koja ima listu dopuštenih sredstava i ta dopuštena sredstva nećete verati nekada zaista uključuju bakter. Meni je mnogo teško da govorim tom komši koji smatra da je organski proizvodnji da bakter ne treba. Da mi je neko rekao da je to za se i dopušteno. Tako da, malo sam se umorila od tih priče, ja puno pričam držim predavanje ili dane držim ovo predavanje, ali je jako važno da svi mi ponudimo alternativu, jer ne može se ljudima tek samo zabraniti nešto, ljudima se mora ponuditi alternativa. Kada su pitali konkretno kruževi, ovde je samo upornost i pričala sam u tome učionici, kako to ako ćete baciti hemiju ništa, a nećete pomoći ove situacije. Pojam, idemo na naredni slajd, sada. Kao što sam rekla, sam krajem hipermedijacija je osmišljen tad kad jeste osmišljen od strane doktora Rastina, jer je on bio član stručnog tima koji je posledno čega bilo nakon katastrofe, da bi radio analizu zdravstvene ispravnosti hrane. I to je bio neki moj prav. Da li ta hipermedijacija, jer ja pretpostavljam da svako vas da ima neki trenutak kada ste upoznao, kada se susreo s ovim pojmom, jer znate, ne morate nužno da znate ovako nešto, jer ako se ne bavite time i ovako nešto i ne znate. Dakle, hipermedijacija je sistem koji je prvi put potreban u čemu. Ovaj termin se koristi za proces koji se tako temelji na sposobnosti zelenih biljaka da izluče koncent i određene sistem. Hipermedijacija ima mnogo različitih povreda. I o tome ćemo nešto malo. Zašto? Zato što želim da vidite čudesnost. Jer kada uđete u sam sistem hipermedijacije, onda shvatite ko je to. Da vama nisu neka mala stvorenja koje vi morate da štitite. Jer vama su moćna stvorenja krijete, kako imaju sposobnost da predavaju. I ovo predavanje je shodno s tim vama poruka. Dakle, vama poruka da se ne natjerate na svakom pitanju, jer i baš niko nije gleda tako da se stvorila su čudesno divne ljudi. Ovo je vrlo mlad proces, mislim zapravo od 80. godina 20. veka se razvijao, ali je testiran već na više od 1000 lokacija širom sveta i dalje se testira. Ekološki prihvatljiva tehnologija koja koristi biorezgradnju, asimilaciju, metabolizam i detoksifikaciju različitih zagađenih okolina. Koristi se za uklanjanje, takođe zagađenja iz vode. Dakle, pitanje su vrlo plastičnih voda, jedan širok asortiman dejstava. Nakon tretiranja, ovo zemljište se može ponovo koristiti za proizvodnju hrane. Osim biljaka, organizmi koji učestvuju u hipermedijaciju jesu zapravo ribe, jer tu postoji jedan sukob između onih koji se bavaju mikroremedijacijom i hipermedijacijom, zato što svako uči na svoj strani gde postoji remedijacija. Dakle, remedijacija je proces očišćenja zagađenih površina, koji se radi i ribama. Ali ono što je istina, kada sam došla do intervjuanja doktora Frentlanga iz Montreala, on je radio jedno vrlo zanimljivo istraživanje na temu mikroorganizama koji rade remedijaciju i meni je to njegovo istraživanje bilo najpratljivije,
površina. Zapravo, čišćenje površina rade mikroorganizmi u pepelu korak. Idemo na naredni slajd. Naredni slajd bi trebalo da vam pokaže koje zapravo vrste hipermedijacije postoje. I to su, evo ovo što sam upravo navela, to su vrste hipermedijacije. Ja ću samo kratko da vam kažem nešto o svakoj, zato što želim da se zadivim sa priprama. Dakle, meni je zaista, znate, kada nađem, nekada se pitam šta će mi onolika poznavanja stranih jezika i često je zapravo posledica toga da mogu da pratim različite istraživanja, dakle istraživanja na više jezika i to je obogatilo moj život, zato što neke spoznaje prosto ne možete da nađete, ajde recimo na tom maternom jeziku ili jeziku ovog regiona. Tako da je sama čudesnost ovih kartijnih sposobnosti nešto što želim s vama da podijelim. Znači, stabilizacija je zapravo vrlo jednostavna. To je sposobnost kognitivnog sistema da zaustavi. Znači, evo recimo konkretno desilo se kada aktivanč kada je prelila voda, znači bujice prešla preko njegove bašte i tu je puno teških metala, mada se stabilizacija najčešće koristi kod ovih teritorija koje su zagađene aminama ili eksplozivima, ali se koristi kod teških metala. To je sposobnost korenja da prosto zaustavi teške metale. Koren ga zaustavi i smanji njegovu dostupnost, jer tu sposobnost imate samo prilike da imaju jak koren, znači dobro razvijen koren. Imamo fitofiltraciju koja se koristi za čišćenje vode, to je vrlo poznato. Dakle, fitofiltracija je prisutna u prirodi i gde god odete, dakle da vidite otvorene potuke ili ja imam soptveni vodovod, javnu vodu prodali šume, imam platnu vodu, kada se potpuno nezavisna kada je pitanje gradska voda ili bilo čiji vodovod, vlastiti vodovod, solarnu energiju i to je ono što idem, mislim, to je neki minimum nezavisnosti, jel? Ali filtriranje se radi, stabilnosti koje radi filtriranje, te voda prolazi kroz korenski sistem i na taj način se čisti. Otrovi ili bilo kakvi toksini iz same vode se snimaju predaju koren. Ova sledeća metoda, fitopolarizacija, je testiranje sposobnosti kada vežu ono toksične materije iz samog tla, onda je na neki način da transformišu i pripatriju je kroz višću atmosferu. Zamislite kako je čudesno. Fitoekstrakcija, to je proces hiperakumulacije biljaka, gde se unutar biljke uloze teški metali i biljka kada ih pokupi, on ih distribuira u nadzemne delove. Čitava biljka se nakon povučenja, recimo u ne samo tuntokreti, već i recimo kukuruzi. Fitotransformacija je metoda gde biljka potpuno transformiše otvor u neotvor materiju i tu govorimo o pesticidima i tu govorimo o familikana i familijana. Dakle, ono što nas najviše zanima jeste upravo fitotransformacija gdje imamo upravo sposobnost biljaka da od korena u sadejstvu sa mikroorganizmima sve štetne materije kao što su pesticidi, ne samo pesticidi, već recimo različite vrste organskih materija, to su eksplozivi nafta, recimo različite različivače, dakle pitanje je organska materija, neorganska nisu stane da transformišu u puno benigne, odnosno neotrovne materije. Imamo još fitostimulaciju, to je povećanje mikrobiološke aktivnosti u svrhu razgradnje
jesu u stanju da uraditi. Sada ću danas tim, jer je jako bitno da se tako zapita i da kaže sebi, pa čekaj, ja primem na dnevniku u stanju da uradi 1, 2, 3, 6. Ovakvih 6 propisa u stanju da uradi u svoje vlastite nepokretnosti, a ja se smatram nekako drskim, to je mene drskim i bahatim i brinem nad ovakvim čudesnim stvarima. Teško tajni, na sva živa bića deluju jako to, jer se talože u organizmu bez mogućnosti uživanja i tu se rađa na bakar i na vinograd. Bakar se taloži desetinama godina, po nekom istraživanju i 100 godina, nakon 100 godina od upotrebe, jer kamen se koristi jako dugo, kamen je nešto smatra da uobičajena pojava. Naši su tragove bakra, gdje nekada djeluje. Dakle, sad možete da zamislite koliko se on pakuje, a ovako pakuje ukri na 15 cm. I to je onaj deo tla koji je zapravo najfunkcionalniji. Sve to se akumuluje u našim organizmima, dakle mi smo putem krajnje vode i to nema mogućnosti zvučivanja. Kada dostaju u samo tlo, teški metali, zaostaju u porama tla ili tu zaostaju ili se redukuju za kovidni kompost. Dakle, ulaze u građevištu prehrambeni lanac. Kao što sam rekla, ono što je najteža informacija za sve nas koji se bave uzgojem jeste da postoji više hiljadu tipova različitih pesticida, a da uopšte ne želim da govorim o tome koliko smo iskušali teški metali. Najčešće se koriste organoklorki i organofospori pesticidi. Oni se upotrebljaju u proizvodnji hrane, nažalost. Dakle, još dolaze na vrštenu rasuga. I ono što je najgore od svega, oni su sa vrlo niskim cenama u svim vrstnim centrima i u poljoprivrednim apotekama. Dakle, svako može biti kupi, svako može biti u potrebi, ne postoji još uvek negdje, čuo sam negdje da se to sada uvodi, ali još uvek ne postoji dozvola za upotrebu pesticida. Dakle, recimo, dok sam ja u poljoprivrednoj apoteci, nekoliko ljudi ulazi da kupi pesticide, jedina ja dolazim da kupim neko hebe. Dakle, takav je procenat ljudi koji kupuju ovu planetu. Što se dalje tiče, dakle, kao što sam rekla, imamo radionuklide, različite uzdivače, eksplozive, pirogonatu, različite ujovodonike, komunalne vode, sve to mogu da očiste biljke. Dakle, biljke su stanju da očiste ovo što smo malo pre napravili. Sama biljna vrsta koju bi trebalo da diramo ovde, to pravi u nekom treba bude neinvazivna i biljna vrsta koja zapravo uopšte nije zanimljiva životinja. To se ne može desiti kada su u pitanju naše bašte, zato što mi tu sadimo biljke koje jedemo, dakle, biljke koje nam hrane. Tako da ovde postoji sistem koji sam osmislila na osnovu svega ovoga, koji zapravo vam daje rešenje s biljkama koji kako znate da uzgojite, ali je jako bitno da znate kako ćete dalje da položite s tim biljkama. Same biljke treba da se izaberu prema njihove sposobnosti, da ih je toksik okoline, njihove prilagođenosti na klimatske uslove, koliko proizvode zelenu masu, jer vidite neke od ovih zapravo faza, odnosno sposobnosti, zavisi od velike mase, jer ako vam biljka treba da izvuče iz zemlje i da to prebaci u svoju biljnu masu, kako u svoje biljno tijelo, onda će biljka sa većom biljnom masom to mnogo lakše da odradi. Zatim uvijek je bitno birati biljke koje su kompatibilne sa tlom, dakle ne možete da dovedete neke biljne vrste tamo zato što učete, koja su intermedijacija da o njima ne znate ništa, kako vi uzgojite, jer je jako bitno da su jednostavne po pitanju sadnje održavanja i da imaju sposobnost da učinu veliku
količinu vode, jer ovdje zapravo se sve odnosi i na vode, na toplini, sa strane kupila dolaze ne samo putem vazduha, nego putem vode. Ono što je bitno jeste da spavače naravno vode upiju od cele sivljaka i one su efikasnije, jer eto primjer radi kada je pitanje čišćenje vode, o tome ćemo nešto kratko, treba i topološ vode najefikasnije i znate da svako selo ima i svoju vrbu i svoju topolu i postoji razlog zašto to. Zatim, što se tiče samog učinka u biorazgradnji tih toksičnih materija, postoje i gljive koje mogu da učestvuju u tom procesu. I tu se navode neke gljive iz rode panine ročete. Mislim da je to njihov naziv, možete da istražujete dalje, ja mogu uvasti latinski naziv, jer tu postoji, kao sam rekla, među fitoremedijacije i njihove remedijacije, to je dekontaminacija okoline putem gljiva. To znači da su gljive te koje u sebi sadržavaju teške metale gljive nisu u stanju uopšte bakterijom hrana pesticida, jer ovdje postoje samo dve planilike koje možete da koristite kada je u pitanju fitoremedijacija, je čišćenja, odnosno fitotransformacije, a to su za familija Kana i familija Amaranta. Dalje, kada je u pitanju, postoji čitav jedan spisak, o tome ćemo sad nešto dalje, idemo na naredni slajd. Vidjet ćete i te biljke koje učestvuju, naredni slajd. Koje su prednosti same fitoremedijacije i koji su nedostaci. Jer je jako bitno da znate, kao što rekla na početku, da ne postoji prašna metoda. Dakle, ovdje ne postoji mogućnost da ćete, birajući jednu metodu, da očistite sve ili od teških metala i pesticida. Tako ću vam ja dati predloge kako zapravo da postignete taj efekt, kako da postavite same teme, da zaista možete i očistiti. Ali biljke koje se koriste u procesu fitoremedijacije moraju da budu obeležene i one se dalje ne konzumiraju, već se odlažu na poseban način. Ja ću vam reći kako ja to radim. Prednosti su ovdje napisane, ukupan financijski trošak je značajno niži, kao što vidite. Vi možete, posebno ako znate biljke, znate ih uzgoj jednostavno ih napredate, ja ću vam dati predloge biljaka koji su vrlo laki za uzgoj, a vrlo učinkovite i mnogi su zapravo dobili na individualnom koncentracijom te savete. Postoji mogućnost recikliranja, o tome ću pričati na kraju kako zapravo ja njih recikliram, jer je jako važno da znate da te biljke koje u sebi unesu teške metale, dalje nisu za upotrebu, dalje nisu za preradu dela. Znači, njih možete da koristite, ali konkretno mogu se reciklirati, odnosno kompostirati za uzgoj cveća. Ako vi njih stavljate u saksije, na taj način vlastiti očuvate u saksijama, ali cveću to neće biti neki problem, cveće su tamo ono cveće koje mi jeste. Ovo je potencijalno, kao što vidite, najmanje štetna metoda, jer koriste žive organizme. Ja ne mogu da kažem da ih koriste, jer je to ružan termin, ali činjenica da koriste žive organizme, ali žive organizme svakako učestvuju u procesu fitoremedijacije, jer sve te biljke imaju tu sposobnost. Sad je pitanje kako ćemo mi da organizujemo teme u svojoj bašti da ne budu baš sve biljke pod naponom. Biljni materijal se može obraditi, ja sam dala sad neku ideju kako to ja radim i ta manja količina toksičnog otpada na kraju je, kao što ste vidjeli, ja sam kako i krenula od toga kako se može čistiti zagađena površina, od fizičke i kemijske i metode fitoremedijacije. Idemo dalje, koji su nedostaci. Nedostaci postoje, kao što postoje u svim modelima fitoremedijacije, a to je da, recimo, ono što se meni ne dopada kod fitoremedijacije jeste
naučnici sam sistem iskoristili kao alibi za razvoj genetski modifikovanih biljaka. I te genetski modifikovane biljke su mnogo brže u pijenju. Dakle, naučnici zapravo kada radi na genetskom ispitivanju, genetskoj modifikaciji, oni, većina njih, to radi iz etičkih razloga, zato što se smatraju da će doći do rešenja koje će biti bolje za planetu. Da kažem etičkih razloga, to su njihovi lični etički razloga. Smatram da naučnici bi trebalo da imaju neku drugu moralnu smjelu za sebi, jer su odgovorni za ovu planetu i mislim da kada bi naučnici bili udruženi u pravcu poginula planeta i da planeta zaista je bilo bolje mjesto. Sad, pitanje je koliko je tih naučnika koji su zaista su se uklonili hemijske industrije. Ali meni je to što naučnici koriste pitom remedijaciju za razvoj genetski modifikovanih biljaka, gde recimo u nekim slučajevima ubacuju jetru hitara u biljke, da bi ta jetra, dakle taj njen jetre, njima pomogao da izdrži toksine, pazite ovdje i kada bi izvršao ličnocova, to je etički neprihvatljivo. Tako da je to ono što mi smeta, jer kao sam rekla, intermedijacija ima i svoje nedostatke. Zapravo, od svega dobro mi možemo da napravimo, odnosno imamo sposobnost da napravimo mnogo podološko, kao što je genetska modifikacija. Kao što se glavni svet koristi za razvoj genetske modifikovane hrane, tako kao što vidite svuda imamo mogućnost zlog, jer ja ovo smatram zlogotrebom, jer ova sposobnost biljaka postoji i pre nas koji smo je ukinuli. Ova metoda ima nedovoljno brzo biljko, dakle to je još jedan od nedostataka, zato što, evo recimo konkretno sada, hoćete da očinite koji teren, zato što ste imali poplove ili ne, morate preko da to biljke obrade, zatim da se biljke razviju, da razviju toliko, prvi su masku, da što moraju bude presne. Ovaj problem je svaka ti biljkama kada su u većoj količini, tako da će mogući da se od njih pravi biogorivom, tako to je neka nova ideja. I neprilagođenost biljne vrste na klimatske uslove, i to je još jedan od način, to je još jedan problem. Jer je jako bitno zaista da ovdje budete mudri i da izberete biljke koje će se ovdje. Uglavnom, to su nedostaci fitoremedijacije. Kada je pitanje upotreba fitoremedijacije, ona se koristi masovnom svetu, iako niste informisani, evo ja sam tako sam nekoliko primjera, u Michiganu se koristi za čišćenje bakarne zemlje, odnosno to je poznata površina koja je kontaminirana bakrom, tako što su upotrebili kukuruz, dakle kukuruz je očistio to bakrom ili ga je čistio. U Teksasu je posađene topove, zato što u tom delu gde postoji jedna avionska baza, dakle vazduhoplovna baza, to su vojni avioni, oni se čiste nekakvim razređivačima i došli do kontaminacije tih etanom i tu su posadili topove i te topove su ustale do smanjene koncentracije. U Engleskoj i Kini postoji biljka koja se koristi za uzranjanje fosfora iz vode. Također u Indiji ih koristi za uklanjanje teških metala kod tekstilne industrije. Zatim postoji plantaža kupusa koja je okupila koncentracije olova u zemljištu. I uglavnom ono što je mene dovelo do ove priče jeste taj jedan svoj substrukta koji su postavili nakon Černobilske katastrofe na plutajućem stiroporu i na taj način su očistili jezera od cezijuma 131 iz funkcionalne. Ono što je proces fitoremedijacije važno, odnosno kod čitav proces, mislim da praktično da vidimo na smislu biljaka važno, jeste da telo piramidati sam zagađivač, bez spadanja među proizvoda
kasnije na područjima koje nisu puno zagađena i to su naše bašte. Dakle, naše bašte nisu puno zagađene, ali su izloženo opasnosti. Jer jedna je stvar pričati o čišćenju tamo nekakvih u Teksasu, recimo, površine gde se razvilo cigareta ili olovo koje postoji na jednoj farmi gde se transplantacija olova povećala, zatim sve ovo što sam navela kao neke od primjera gde su uspeli da posle neke rezultate ili čega, to su sve ekstremni primjeri. Naše bašte se mogu čistiti sistemom filtracije. To je zaključak ovog uvoda. Jer mi nemamo toksične površine. Imamo površine koje su tamo toliko zagađene, da naše biljke s radošću mogu da ih očiste. Ova metoda je, kao što vidite, jeftinija od svih mogućih metoda, jer postoji svi taj nekakvi upravni dio, recimo ovo mišljenja učestvuje u sistemu filtracije, ali to nije jeftina i najvažnija stvar je da se naučite kako da putem jeftinih biljaka dođete do čistih voda. Što znači da sve ovo što ste čuli sada treba da bude sledeći, odnosno kada bi zvučite sledeći zaključak, ne postoji idealna ekološka sredina. Svaka bašta ima svoje opasnosti i svoje sisteme prehlađivanja. Ali naše bašte nisu zagađene tako da naše biljke to ne mogu da podnesu, da naše biljke to ne mogu da podnesu. Idemo sada na naredni slajd da vidite o kojim se biljkama zapravo radi, jer postoji jedan ogroman biljka u procesu pripreme. Idemo, dakle, možeš da rećeš samo ove slajde, ja neću ovo ništa da pričam. Evo, suncokret, polednje, politiki, vidio sam malo prije ječan, ali ječan je jestiva biljka, tako da je puno ludo saditi ječan, jer ovde je jako važno da je princip da biljke kojima se hranite ne ovodu ne učestvuju proces hipermedijacije, ali pazite, jako je bitno da znate, da znate da vi imate mogućnost da očistite zašto je teško posaditi koje ječma po bašti. To uopšte nije teško. Dakle, vi možete pojas ječma da stavite i na taj način da imate jedan mali gubitak, ali ste izvukli aluminijum iz zemlje. Idemo dalje, možeš slobodno da teraš, kako smo da kažete do kraja, da drugi video koji sam pitao radno hitno, tempen. Zatim, ovo je gljiva o kojoj sam se malo pričala. Ona može da izvuče arsen, zamislite arsen iz dečka. Geranja, dalje. Uljana reptica. Veliki brokoli, ukušari su inače fantastični, evo kao da ste čuli da je polje kukusa izvuklo olovo iz tla, dakle kukus očistio to, otvišlo olovo i radno kukusu morali, kukus konkretno na toj farmi, oni su dalje transportovali u sistem ekstrakcije. Dakle, oni su iz tog kukusa nekako veliko napravili izvukli olovo. Ono što je najvažnije da postoje sistemi da se, to su veliki sistemi da se iz tih biljaka koje su upile u sebe teške metale, tih metali i izvuku. Mi to ne možemo da radimo, mi nemamo te sisteme, ali mi možemo zaista budemo mudri i da postavimo, vidite kukus cink, da postavimo sisteme koji su okolo raspoređeni. Prvina detaljina najvažnija informacija za vas je prvina detaljina. Prvina detaljine imate buda. Buda je prisutna na dubok koren i setite se prvog sistema zaštite biljaka, odnosno biljaka da ustave teške metale, a to radi upravo detaljina, jer detaljina primjeno dubok koren koji se postoji do metar i pol, nekada i više od sistema. Bela detaljina cezijum, bela detaljina šputa okolo, posebno znači niste, evo, ovaj spiste biljaka koji vidite, uopšte niste sigurni, zato što ako vas biljke već rade, imate prvo belo detaljinu, vi već imate preko. Idemo dalje.
knjiga jeste Vepa, jer oni imaju tako 2 meseca, ako smatrate da ste ugroženi, dakle vidite, to što čitate teziju frontih 90, znači to sam radim u knjigu. To je nešto što je, dakle, svako ko je zabrinut i kod pitanja konsultacijama šta ako se desi nekakva nuklearna kiša, radionuklearna kiša, onda imamo problem u zaštite nuklearnih nuklearnih rada. Onda imamo mogućnost da očistimo svoj tlo. Znači, tlo se vrlo lako čisti kao kratko i tako. Tisak i treba da dođemo do vode. Kukuruz, tezu, kura, plaka. Znači, pogledajte koliko biljaka može da pokupi zapravo radionuklide. Mrkva. Možete turnute, ovo je jako bitna informacija, pešin jako važan u samom programu hipermedijacije. Makunar je sve pokupe stroničnih biblioteci, amaranti uran, ali amaranti sve koriste u čišćenju pesticida. Pravim. Uran. Biti iz roga hrana, pesticide, gljivi, lepak, odnosno različivači i različite vrste industrijskih hemikalija. Idemo dalje. Ovdje smo sad došli do hipermedijacije tla, dakle, tlo koje je zahvaćeno pesticidima. I tu možemo sada, idemo na sljedeći slajd, tu možemo da vidite o kojoj se tu biljaka radi. Ovo mi je jako važno, zato što vratite se na prethodnu slajd. Ovdje vam je jako važno, zato što je bitno da znate da se ovdje radi o pitanju i vi zapravo stavite mnogo biljaka koje mogu da učestvuju u zaštitu i bavitibanja u boravku i učionici, šta da radimo, onda kada komšija pored prskaju, ne možete puno, dobro nemate dobro odnosu s komšijom, možete napraviti zid od samih biljaka koji učestvuju. Vidite o pozitivnom radu. Ovdje govorimo o jednoj familiji, tako i vi. Ovdje su podfamilije, znate, nemojte samo što zadržite familija Amaranthaceae, jer ona ima jako podfamilije, također ima na svakog ima preko 1000 članova ove familije i da tu možete da proverite što. Ja sam probala ono što meni treba, jer tu ta familija Amaranthaceae ima tako jako mnogo svojih podfamilije. Mi tu familiju mnogo prisutnu svuda kao biljke, dakle biljke u kontinuitetu vas štite pesticida, ali ukoliko vi nemate toliko blizu sadivih biljaka u vašem kućenici, vaše bašte i možete kako se održavaju, onda je jako bitno da postavite hipermedijatore kako biste bili perfektni. Znači, prvo jednostavno, spolno cveta drugu stvar. Zatim se ovdje žitarice kao što amaranti i vektorni biljke. Idemo dalje. Od dekorativnih biljaka imamo letni čempus. One se navodi među naučnicima kao biljka koja ima najjače zapravo dejstvo, fitofarmacijsko dejstvo i ovu biljku kada posadite recimo pored napravite zid od letnog čempusa, to je vrlo jednostavno, samo kupite svakom napravniku i jednostavno napravite zid pored komšije i vi ste sjedni strane bedne. Nedostatak je što sporo raste i što na tek u 3. godini zapravo po nekim istraživanjima može da radi svoj posao. Do 3. godine njen koren i njene sposobnosti nisu dovoljno razvijene da bi učestvovali u ovom procesu. Znači, mi moramo da nađemo dok naši ekstremno letni čempusi moramo da nađemo alternativne rešenje. I to je upravo ono za čim sam tragala, praćeći ta istraživanja, jer ta alternativna rešenja moraju da budu brza. Znate, ako nam neko kaže da imamo, recimo, nuklearnu, ne znam, opasnost, vi ne smete da se plašite, mi ne možemo da
mislim, politika belosvetska je takva da mi na nju ne možemo puno da utičemo, ali mi možemo da poslimo biti pravodobni, kao što su recimo lekcije, što ona rekla, je nešto što ubija građane klite. Dakle, ja želim ovde da nakon ovog predavanja izađete sa spoznajom da ste bezbedni, da imate mogućnost da se zaštitite, a ne da samo stojite i da spitate kada će nešto da se desi. Vi imate mogućnost dugoročnih rešenja da se tiču investitivi, kratkoročnih rešenja da se tiču investitivi, dakle, rešenja koja mogu da se desi za 2 meseca, i imate, dakle, rešenja kada je u pitanju, recimo, potencijalno vlasništvo radnog klita. Oni su uvek prisutni na određenoj metodi, ali kada se njihov eliminišu točke pesticide. Pa znate, ako imate komšiju koji kod vas prska, onda će sve to vrlo brzo dočeti vaš hran. Tako da je bitno postaviti sisteme bitoremedijacije na određene lokacije, gde će one da deluju i nakon toga da odstranite upravo ove biljke iz vaše bašte. Ove biljke rade, pazite, bitotransformacija podrazumeva da biljke imaju sposobnost da transformišu štetne materije u nešto što nije štetno. Dakle, one imaju sposobnost da transformišu, ne postoji nigde podatak da te biljke nisu jedne. Ali ja ih lično ne konsumiram, ja te ciljna mesta, koja su postavljena kao mesta bitoremedijacije za bitoremedijaciju, ja tako biljku postavljam i onda udajem cveće, ruže i sve ono kome što nije jestivo tako, jer ja sam odgovorna i prema drugima, znate, ja ne mogu to sada da bacim, jer će to da završi na nekom otpadu, kako kažem, sve nama pripadajući, moramo nađemo sistem kako da reći. Idemo dalje, amaranti, svi znate da imate uključen amarant u srkvati i svakako da pita zašto imamo amarant, sad vam je razlog, sad vam je jasno zašto zapravo imate uključene amarant u svaki proizvod i amarant nalazi na svojim mestima. Amaranti su biljke koje su u stanju da potpuno transformišu pesticide. Dakle, ove biljke posle toga jesu jestive, ali ja takve biljke koristim za sakupljanje semena, jer i to je moguće. Kao što možete ceklu ostaviti da uzmete seme, tako možete amarant da ostavite, da one samo prepretaju, da daju seme i da odrade svoj posao na licu mesta. Među ovom familijom koja čisti plod pesticida, jedine višegodišnje su u veručenosti, ali mi tekako ovdje imamo dvogodišnju mogućnost, to će vidjeti tek na kraju. Zato ćemo kratko idemo dalje o bitoremedijaciji vode, zato što je Mirjana pitala šta je sa njenom vodom, zato što imate bunare, zato što imate slivanje zdrovistavnih padavina u same vaše vode, dakle slivaju se različite podzemne vode i podzemne vode nose svašta. Samo kratko idemo na naredni slajd, jer imamo rok kako se ostavašće predavanje. To je nešto uopšteno o samoj bitoremedijaciji vode. To je nešto što se zapravo primjenjuje kao fabrički sistemi, hidroponik, filter, hidroponik su hidroponik, ali zapravo postoji drvena biljke koje su otvoreno plavljenje i koje se koriste kao nizoproducentni sistemi. Upravo idemo dalje da vidite o kojim se biljkama radi i ovo predavanje jeste da odete dakle, da vidite, da spoznate koliko je zapravo biljaka brine o vama u ovom trenutku. Dakle, u ovom trenutku one rade sa vodom. Topola, naprosto klonovi, topole, moramo da prozor da vidite terapnetu svine i koristite čišćenje voda i transformacije.
procesu izopuntacije i da može bitnije vode, tako da je iskrbe bez razloga postaćene svim plavnim površina, površina koja su izložena vodi. Recimo, svuda gdje napuke vode postoji nekakav par, jer ja sam ta grbe pratila na vlastitom imanju, jer sam zatekla na imanju grbe koje su postavljene u jednom, kako kažem, kao jedan red. Bilo mi je, pitala sam se zašto su grbe postavljene, ja sam shvatila već u drugoj godini da otoci sa tog područja plave. Sada ljudi su nekada znamo šta radi. Idemo dalje uska. Ovo je za sve vas samo hitno kao informacija, vi ćete dalje da istražujete u tom pravcu, jer kao što sam rekla, ostavim struci da se bavim. Idemo dalje. Znači, Rogoz, Varska, dalje. Varska Perunika, dalje. Vodina Bokvica. Kao što, mislim, ja želim da sve vas posjetim i možda vratim na to sećanje da se sve ove Vidovića djela pogovorno. Što znači da su prirode nekako stara ona. Mislim, mi smo, mnogo se trudimo, znate, ali mi smo jako loši domaćini ovoj zemlji. Nismo čak i domaćini u zemlji, mi smo ovdje gosti, a kako nam treba, ali smo loši svakako, jer namećemo nekakav način života, sisteme koji je rekao, sad ekosistem je jako teško podnosi, ali kao što vidite, priroda je čudesna, ona se brine. Ona brine samo o sve nama, jer kako možemo glasi, jedna bitna rečenica, ja sam to posebno došla, priroda brine i o lošim domaćinima, i tamo je zemlja, za otvorenu razliku, može se kupi, dakle, kupinac je osnovno prema. Zašto uopće priroda uvek, kao što je to, priroda uvek nudi neko. Sada idemo do onog autorskog tela, predlozi, je vašto, idemo odmah na narednog slajda, da mi pogovorim termin kada ovdje damo. Ovo je jedan od velika. Vidite, svi vi imate ugrađene, dakle mi smo sada sve ovo što ste čuli ste i slušali da ste došli do sistema predloga projektovanja samih hipermedijacijalnih blokova u okviru vašeg imanja. Ovi blokovi podrazumevaju da je vaša pašta izdvojena, dakle, izolovana samih blokova. Ovi blokovi se postavljaju kada su vaše pašte ulične. Ne morate ih postavljati ukoliko pašte nisu ekstremno ugrožene, tako da imate neki regionalni put da imate komšiju koju učinite prska, pravilno da idete nam svima, ne ste garantovani, ako se desi do nekog sukoba većih razmera, ako imate oblake kao sada, ljudima, mi ćemo biti potrebni i dobište stigno šta tada da radite. Jer meni je najvažnija stvar kod naprede, da ja imam rešenje za sve, takve da se godinama učim o hipermedijaciji, godinama istražuju koje vidite najbrže možete na koji se uče, a neku vrstu mrakovnog litera, tako da ćete tako. U tom trenutku, ako bi se nešto desilo kao ovakvim koristima, kako da gašete za svega. Tada je bitno da znate, ako ste jako okruženi da iako vaša pašta ima hipermedijacione stokove, to su ti integralni sistemi zaštite koji su ugrađeni u projektima, vi možete da dodatno zaštitite tako što ćete staviti blokove. Znači, ovdje sam ja postavila platformu sa spanaćom, zaštita, što spanać je kultura koja najbrže uspeta i spanać je kultura koja najbolje deluje na transformacijski kada je u fazi petanja. To znači da spanać kao hipermedijator možete da koristite zapravo u svakoj dobu godine osnovnici. Grdinu sam temela nekulturni. To znači da sada vidite kada vaš komšija prska, vi ćete da postavite u bloku starača, tako što će on biti postavljeni po čoškovima, gde ćete prvo da posjetite
prvi koji ispada.